kuah bapin itu ya nga. Minta pia tu yang apa? Pile matrik hau ajar kat bahana. Pia tu yang apa pistang le school hau ajar kat kumlo pipoi le matrik hau ajar kat bah. Hakan do kaya kijing kelas tu. Again ba kata ka singkali berpikir yang aro keyboard gibri bakali yang keyboard gibri bakali yang dengan siya tu ikin dia te how araja kat nasa kelas 1 ni haga school jungi hangte good shepherd secondary school la bang hangte haga chisne midam sa exam te ajisha ki bahal tu snem ki principal junga ula wong ba haman ka unit test kin ki kelas ya te Henry pat kamlong re kabas yaki bakin pen Q class haman ka unit test te taga ki pen Q class na nga kawai galong ba banga ngala he te pen Q class nga ha chisne te gamun adu snem arajar khat na shon class 1 but arajar khat lain shon class 4 nata arajar khat sa pada nga shon class 6 arajar khat san pada nga shon class 8 dan ada orang tu pada na yang di kelas WSP kemudian kelas 8 kelas 9 kelas 10 Tiga long kumde film don kemisio na do sunan araja lah te klempet aga jingim jopi long pihapan yo ban pendak yang kejong kejak mungkin hapan itu lah te pila punya tu ya sibuk kat no pio belah sisni aku bilang sedang ni belah semua ada lah anu ke bayi nom pio sibuk tu snem arajar lah deh ngadang deh ini lomba lagi tu arajar sana itu itu kata kesimpulan kamu dan lah namar ba ngai isu apa sih ini tu isu ayah ngadang kapang tengah-tengah dia ke pio bulan ni kau ngai lesek pio bayi nom kedikan house ne mar hajar arja khandai mar ngatrai samdeti haga cis ne mayo lai hajar te house ne ba ar pada ki ayah sa hajar nom kau fitrei de amasi te to pila dei way na tinawa masi itu siya kama masi gede ke bakitri ya tu kenal kadang na dinsu kenal kadang pila masi ina tangki way mi fai way ta ka haji amasi janga mo rai ki breu ki biasyo kin dia ha te hagni jam amasi janga nga kamau sinem arhalam klare sinem arhajar san azan drio te ka amara tu gipor ngangap ting rai dei tang manga barok pra baya amasi dei ngimju ting rai mangi don masih kawe ka bam pengamla ban klet haga sim jonga por masih gede ngalam khala sinem arajar ndre kane sinem nga amasi shabri te kade ke por talang tu por talang pade ka namar bangala slim ban khang yi masih sem ban li phai yin te tu ke por la long la jan met mo la dom ke sing te jaka bangan ngala khang masih belamen jaka bangan di phai yin namar amet mo te long la dong ke prathei te long la dong chinti kintian dan tu pada tagasim mangasa khau don kabam don era nata ban lipan lagi pramarjan baisa angtu don le namar balabe ladung te tu ko por pada ka ngasimet ngaperkhat ngong ba ngadon ka sem da ngasa ate ka sem da kiwan minong luti kila ban puprai te ka sem nanta ngaperkhat sa kawai pada ngong ba lada ngasa bat ki masi don menuru bawan duit dengan harta gepur nga tiang bat masih simet nga tiang bat basi dan nata nga tiang aram tiang sukenjai sim hai dan nata klembang klemdi ndang laki menstep ade ngaliki pramarjan ngalik tangkel yang khau dede kade karkani kaba lomba ngamla ban klep hari apa sih jangan
namarba ngadon bat masih jangan ngakrepting yang itu Mun piche lang sunda berarti masih. ngatia lang senda dan ta sa gawe ru lomba ha performance step ngatia uni te ngasu don kumi mei ma badon ba le lana le I andang ala ki bedek masih ke kicelia ni snu jonga kicelia ini kimle re bisa tu I lomba ki masih yang tu dekil ajung yang tu la yang tu la de sang kemudian temayang akin le Teto ngadon sabui ba. Sudah berarti. Menta pilale seperti fasia. But pilade way na gini. Taulat. But pidon menta ini ke emergency online emergency electrician electrician. online dealing Online jadi. Te fin soha punya tu. Kani kakam baktre menta kadon jingkawa pai. But kumno hinam gini. jinsya kanega kamne ka related bet ka seriam bet bat ka digital romanta ka new technology ka perthei baki bre bi ki im kat kum gajuk te aga jinsya bantre hanega kam ru lomba mensuang am dari interest ra haganega kam lai ru kadai banga arajar imat arajar khat we hamde arajar aku arajar khat fra hatu ko poru masle mitrik nga ngasnyu ga cingkut lat te ngasnyu la kutlat ngong kumno bangan petengye biang yang ni ga cimpule jonga te kadon idea pada ka ba mi ga cingkut jonga ba omba di training lain hagan yang jadi training jeung hadon baskuru kalong nga sim je teh banyo teh pisah wal ada ga shotem ber dai ke pisah karen yang tu pada namar ba kata jingkut lat jeung ndre ka dai ga jingkut ku jong beli pada hagapor bang lat tu ka pori ayo lat pada habadon tu ka por nga sim je ndre mo kumbong haga kumbong ga ketien mo habadon ge mo abadon guys lomba gajing kalar kadon no te abadon di problem tunggu solution kadon no yang tu pada yang ada gajing krang jonga tengah lik no podon bosku yang tu ngamyo raban siu bisa baro tengah la kerpat yo principal tu bangan sifat pengayo te hade nam tu geng dan nam tu bat ngalak pas nam tu nanta nadu ki nong hikai tu ki yang ki pensyuri yang te hadir nang tu pada ngala tri lain tu hadir nang tu pada ngala apiasa ka jong exam jong government ben yo accept ben yo environment nang tu pada itu ngala yo te kita ke jingkili nga kalong pio kamay la ta te ka jing kamay te kapan im te ben poy hakan ni banga sedang ini ga emergency electrician Shillong online daily ko kani gadai wat sumpu pakalamo kan yo piom gadai ga company ne wat piom gadai organization kamde kani banga ai gadai tang online tangga advertisement be tangga penting be ba kadon gani emergency te kani banga sing ru gani ga emergency ru ke banga bu hagipo ha website gadai kan ni ko lockdown kadai hakan ni por lockdown ke banga interest ha bang lekai kumini lekai phone lekai komputer te kawan ga cimper khan nga ken ka ba ong ba kibreu menta ki imbe daki ku aban tit tiaru di order online di ku aban tit kanu ga cimbam di order online te ngaro nga perkhat du por yo lesi kibreu ki ong ba ku abru sinalai te yo lesi kin sawat online te kata ga pelong yang kebangan bu keniga bangan bu kerting lu emergency hai ya emergency electrician Shillong online dealing te gamut baling ai kerting ni galomba ladaki customer ki phone yang ngaya deal ye batki ngaya kren batki lomba ngai kren lomba ka phone be te kunta kade nata kada nga lomba tagadaw nga sa ay kerting yang ini emergency electrician Shillong ngakwa ban penkut mbak Shillong pilama dengan jengim jupi
kayak haki dia gitu. Tenre muta ngatai suplen sih. Tidak ada way nasional lagi. Tapi juga kor yang ada sama ada di dunia. Te jano kisu bom dijok. Beruntung nga semua yo boleh terkendali. Kadang gaji start dulu kebala pelong yang nga don kita gaji baskem ha ba klaim gaji nyarap jung boleh nanam puas ni kat. Te agak juga por nga semua ye lingdok so boleh i farachiman kucai ba dengan lembah jungi banga yo ban pulih. Te nanta nga ai ke songuru yaki nonghikai the Good Shepherd Secondary School lambai but namar degam bajung kiru wanta nga he ai men sim yanga haga juga por ka jisongu jangar kan lecha gi bahikai ko Saint Jerome High Secondary School Nomansong nadu ki principal ki nonghikai ki staff ki batre hatu de nama jom kiru ki ai men sim yang awak dana hero de longno kumba ong ganiga ketin haga ketin nongwei ko ong ba don't give him a fish but teach them how to fish de kini no ikai baro kilong kunta kimla panai nga pisa kaksiat hendre ki ai nga bat de jingikai kumnu bangan tre bangan kata be kabakadu nga sungu jaga boru pang keba khot yang ban yo ai ban tensio spi bai ba ban ya thu pi bai ba kalong no ban ai mensiam ya ki para samla ki ba kudlat ki ba kudenti te hendre bat kawe kalong ba lada pidon baru belai lada ngini don baru belai aga jingga ku berdo jong belai lada ngitip yo belai kalah ke belai dengan tajuk